Z prešloročného zvitu pokrajinského ombudsmana vidno, že je dosť pritužby u oblasti zaštiti prava dzecoh, a okrem toho Vojvodjanie še ponosovali na robotu službeníkov u republičných služboh, na problemi so zohrivanjem i odvoženjem šmeca. Keď slovo o nacionalnih menšinoh, najčastejše bolo pitanje službenog hasnovanja jazika i pisma, a ombudsman še u prešlih rokoh zanimal i zo zrobotu nacionalnih sovitoh. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Heinrich Muškinja nie duma, že nacionalni soviti majú preveľký práva, ale veri, že by trebalo premenjiť vyberankový postupok. Думам, že by ideja, ktorá predsahnuta prez predlog zakona, privedla potunjši postupok. Na perši popatrunok, odluka Ustavnog sudu vypatrala tragičnejša, jak co je na isce. Nie taki podli pošljitki tih vimenkoh, keď zname, že nacionalni soviti na rozlični sposobi hasnuju svoje ovlascenja. Ja ocenjujem nacionalni soviti po tim, co robja. Keď su aktivni, već tej menšini treba nacionalni sovit, ali keď von služiljem za zvadu prepenježi i keď će ljudze tu vadza, već taki nacionalni sovit ljudzom nije treba. Zavod za kulturu Vojvodini prešloho mešaca vidal zbornik Nacionalni soviti nacionalnih menšinoh i kultura, u kotrim avtore pre svoje teksti otvorili pitanja u vjazi z robotu nacionalnih sovitoh. Miroslav Keveždi z zavodu, jeden z avtoroh u uspomnutim zborniku, nadpomina, že šederni nacionalni soviti nje možu pohvaljiti s tim jak robja i že še znova treba zdohadnuc preco toti institucije oformeni i co oni maju robic. Ja zdohadnjem ešte na situaciju skorej 2009 roku, keď prinošený zákon o nacionalnih sovitoh, tedy povedzme Michal Ramač predkladal, že by nacionalni soviti boli fahovice, kotri bi mali ľudzoch fahovcoh po pecerih z oblasti obrazovanja, informovanja i kulturi i povedzme, že by tu bolo vecky fahovcoh da stroja povedzme z oblasti uredovog hasnovanja jazika, lebo bolo bešedija živ pa nocoh. Znači, to ta fahova dimenzija še stracela i ona, tako da povem, to ideal na neki sposob ostal zeška za nami i von vybljadnuli vešci što njima njinje bešeduje, a eto co bar zna vderenju pri nacionalnih menšinoh, tam gdje tako da povem, određeni politični aktere še već si umišali, prave še to ta fahovost nahodzi na vderenju. Keveždi ukazuje na fakt, že nacionalni soviti menšinoh vi politizovani, preto še vodza politične izraženja i odnjimanja kolo resursoh, a prezaberanje co ljepšej poziciji. U poziciju nacionalnim sovitu znači zvičajnu poziciju pred kamerami, tištak poziciju nacionalnim sovitu baš šitko še konvertuje do poziciji u parlamentu, či pokrajinskim, či republičnim. Skoro šitski nacionalni soviti od 19 u Srbiji maju mocni politični upliv, gdje pojedni nje i tu še isto može obačiti jedno pravilo, že co nacionalni sovit vekši, to vekša zainteresovanost političnih strankov za njih. Evti povedzme kotri menši, jak su to napríklad Ukrajinci, Čehi i podobni, oni roztereceni od upliva političnih strankov i već možemo vidjeti, že jak tam funkcionuje jedan kulturni sistem u čistej formi, bez, tako da povem, tih hamovanju, lebo u napremovanju u nekim drugim boku i to je jedna horota koja uzmešana zvali, že še riši z vymenkami zakona o nacionalnih soviteh. Međutim, za teraz vypate, že taki možljivosti, že bi stranki uplivovali ostanju i očigledno je, že i jak su i prešli stranki, znači u prešli vlast su bili zainteresovani, že bi mali upliv u nacionalnih sovitoh, tak to isnuje i teraz pri stranku koje teraz maju vlast u Srbiji. I už teraz možu vidjeti ruhi kotri jedna fajta pririhtovanja za novi nacionalne soviti, gdje še zabiraju poziciji, že bi stranki kotri bliski terašnje vlasti zavžali određeni nacionalni soviti, lebo že bi, tak da povem, zmenšali upliv svojih stranackih rivalov, kotri maju ulohu u terašnjih nacionalnih sovitoh.
Poky veždi ovim dumanju, politizacija nacionalnih sovitoh bar spodle rješenje i njet argumenti že bi še vona zaprowadzovala, a že bi bilo dobre primenjic horvatski model, po kotrim bi menšini mali garantovani mesta u parlamentu, da bi še politične pitanje preruceli na toto celo, a nacionalni soviti bi mogli robic u oblastcoh kotri im zo zakonom odredzeni, u oblasti kulturi, obrazovanja, informovanja i u rjadovoho hasnovanja jazika. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Posle potpisovanja protokola o sotrudnictve troch opštinov zo Vojvodini i Prešovskog kraju, perši kročeg u formalizaciji sotrudnictva dvoch regionov napraveni na počatku toho tižnja, kad delegaciju zo Slovatskej prijali podpredsjedatelje Skupštine autonomne pokrajine Vojvodini Ana Tomanova Makanova i Milivoj Vrebalov, a poznejše i predsjedatelj vladi Vojvodini Bojan Pajtić, vijedno zo s predsjedateljom Nacionalnog sovitu Rusnacov Slavkom Racom, Joakimom Hrubenjom i Sergejom Tamašom, direktorom Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh. Можем povedať, že sme jedni od iniciatorov podpisovania toho protokolu i toho sporazumenia, pretože sme pred rokom mali podpisovanie so Zakarpatským krajom. Takže teraz u dvoch regionov, u ktorých je najviac Rusnacoch vonka zo Vojvodiny, to nam bude teraz uriadový dokument, na ktorý sme še posle hodni povolovať u našim daljšim medzinárodnim sotrudnictve. Bitno je, že by Rusnáci konečno boli prepoznati zo zveci Bokov Hranicoch i že by sme to tí doterašnji privatni kontakti pretočili teraz do uriadových oficійnych medzidržavných. Táto spolupráca je v podstate daná a potrebná s tým, že vaši ľudia už veľmi často ako chodievajú do Prešovského regiónu na rôzne kultúrne slávnosti, ktoré máme či už rusínske, ukrajinské alebo aj slovenské. A teraz by sme to chceli v podstate trošku potvrdiť aj oficiálnou spoluprácou. Je veľmi dobre prísť niekde, hoci rozprávať svojou rodnou rečou a vie sa dorozumieť, takže to bude ten hlavný dôvod, čiže v tej oblasti kultúry, ale aj vzdelávania, či už vo vzťahu ku základným školám, stredným školám, ale aj vo vzťahu ku vysokým školám, či už Univerzita Prešovská alebo Univerzita tu na Novom Sade. Najlakše napraviti saradnju, znači sportsku i kulturnu. Najljepše napraviti sotrudnictvo u kulturi i sportu. To je najšveći sposob. Nam u interesu vytvoriť sotrudnictvo u oblasti privredi, z ohľadom na toto, že Prešovská oblast druga po veľkosti u Slovackej i že má bardzo rozvitú poživovú industriju. Verím, že práve u tej oblasti napravíme dajaké sotrudnictvo, poneže zname, že Vojvodina žitnica Evropy i veľký produkovateľ poživ. Нам це найважніше od toho všetkého, že by sme iskustva pred pristupanja do Európskej únie vyhasnovali zo boku Slováckej, pretože tu máme najlepšie sotrudnictvo i verím, že tu najlepšie rozumíme. Dúfam, že keď rušíme zo kultúru, ktorá najdalje pošle u sotrudnictvu i sportu, informovanje to už teraz dosť dobre šlizi. Posle toho nazdám se, že naše privredne aktivnosti budu jeden prirodni šridit toho všetkého. Turizam tiež tak, pretože i dneska sme čuli, že my im na pol drahy pomedzi ich odpočivo, keď idú do Rečesky alebo do Horvátsky. Jazyk nie barijera, že by sme še dobro rozumeli. Znači mi im ponukneme naše turistični zmisti, a oni nam učeranki ponuknju ih. I keď će ljudi budu častejše stretati, ja sigurni, že tu privredno sotrudnictvo bude. Predsjedatelj vladi Vojvodini Bojan Pajtić vyznačil, že prijateljstvo i sotrudnictvo za Slovacku i jej regionami ma okremne značenje, bo Slovacka vše potrebovala proces pridružovanja Srbiji u Evropskej uniji. Tiež tak interesi dvoch regiov, že by še prisahli inožemne investiciji, vytvorjovali programi prejk hraničného sotrudnictva i že by še sotrudzovalo na zajednických projektoch u ramíkoch Dunajskej strategiji. Predsjedatelj Prešovskog samoupravnog kraju Peter Hudik vyražel okremnu zainteresovanosť za potpisovanje protokola o namiroh i povolal delegaciji Skupštini i vladi Vojvodini, že by nje od Luha naščiveli Prešov.
Na 47. Medzinárodnym sajme turizma i gastronomii, ktorý od 10. po 14. apríl otримаný u Novým Sadze, učestvovali i veci združenja z Ruského Kerestura, čiju prezentaciju koordinovalo turistične združenje z toho mesta. Bola to nahoda, že by še širše javnosti, praktično per širas urjadovo, prezentovalo i svoje fajtovi informator, odnosno knjižočku, ktorý na syntetičný i súčasný spôsob ponúka najosnovnejšie informácie o Keresture jak turističnej destinaciji, od što ta publikacija vidrukovaná ešte koncom prešlého roku. Ukazala še nahoda, u stvari perše še ukazala potreba za takvu jednu knjižočku, takvu jednu brošuru, ktorá by ukazala všetko, co je tu u Valalje, poneže keď sme už intenzívnejšie počali robotu na turističnom promovisanju Kerestura, vidjeli sme, že imame co ponukať na sajmoh, lebo na dajakih slučovanjih gdje ideme. U prethodnim periodze sme še samo stretali za problematiku či bajka, či turistično združenje, či združenje po prigaroh, či hoć ktore združenje, bo na koncu i mjesna zajednica i organizaciji, znači Dom kulturi, odhodzeli na dajaki programi manifestaciji, gdje trebalo dati dajaki materijal, že odkazme, kto sme. Vyšao konkurs Pokrajinskого sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i rovnopravnost spoloh, ktorý še volal Valal zuzroslednici, i na ktorim mesna zajednica konkurovala prave s tim projektom, znači vydavanje, zazberovanje i drukovanje jedne takej brošuri o Keresture. Mesna zajednica formalno konkurovala za projekt, ali bola to dobre koordinovana akcija njeljem mesnej zajednici i turističnog združenja jak hlavnih nositeljoh, ali i veljo drugih združenja uz Valalu, ta i opštini Kula, ktorá pomohla i finansijno i so fahovim znanjom oformenog tima za pisanje projektoh. Tak so združovanjem sredstvoh i znanja realizovani projekt, čija vrednost veci jak 200.000 dinari, ktorý zažljem u najvećoj miri finansoval spomnuti pokrajinski sekretarijat. Turistično združenje malo obovjazku pozbera všetky teksty, znači kontaktiralo še všetkih združenja, instituciji i organizaciji u Valali. Zamodljela sam ih, že bi mi poslali teksti po mailu, potem što ti teksti ušorjovalo, prekladalo na posrpski, lektorovalo, prekladalo na anglijski. Pomoć u lektorovanju nam bilo z ruského slova, tu nam pomohnul Mihajlo Zazuljak i išće par osobi z ruského slova. Vecka nam to ti teksti preložila Ana Marija Ranković na anglijski jazik. Tiž tak sme zazberovali sliki i potom sme s dizajnerom Orsagom i Gorom všetko toto poskladali do jednej takej knjižočky. Problem, jak i u všetkých druhých projektoch, to čas. I tu baš bolo obehovanie so časom. Celý projekt čo robil u decembru. Co što týka moje profesije u decembru, vše chaos, vše rišuje všetko v zadnjem momentu. Takže môžem povedať, že to menej veci bolo na mišici porobené, ale normalno, dobri sme boli tim. Uklopili sme še super, takže švitko sme to, da povem, vygurali. Vidjeli sme, že nam problem prave fotografiji, da sme potom kontaktirali Jaroslava Papa, ktorý nám naiste pomohnul so veľkým číslom fotografijoh, vekšie na tých fotografijoh vyhasnovaní u tej knjižočky. Okrem joho u informatoru išće pohasnovani fotografiji Ljubomira Dudaša, Saši Paljenkaša i samoho dizajnera Igora Orsaga, čiji už prepoznatljivi sučasni dizajn te i publikaciji tako i pricahuje uvahu. Meni je veci slabim povežaj, co še tika takih stvaroh. Dizajn može biti tu uhodzi do drugog plana. Veljo bitnejši materijal koji šanuka nahodzi, a tu mušim povedati še peršenstveno dosta potrudzeli ljudje z udruženja, že bi to zbili do nekej pitkej pripovetki, že bi ľudzoch ne opterecovali s nekimi nepotrebnima stvarami, nego maksimalno uproscene. Rušali sme z ideju, že muše biti všetko oblapene. Znači, rušajući od jako kratkoho historijatu Rusnacoh i Kerestura i že bi še predstavilo všetko uopšte, co je z Keresture. Takže tu predstaveni vekšina združenjoh. Išli sme, vodzeli sme še s tim, že za početak by sme turistov mohli pricahnuti sprijeg manifestacijoh, ktorý máme dosť u Valalje. Takže predstaveni šitski, znači kalendar manifestacijoh predstaveni u knjižočki, a uglavnom nahlašeni vecej vekši manifestaciji, ktorí až i opisani u knjižočki, znači co oni podrazumijuju.
I potim jest časci gdje še objašnjuje naše običaji povezane za Pasku, za Kračun. Jest kus o gastronomiji, znači par jedzenja, kjer je ohraničeni smo bili z bokami, z tim šitskim, takže sme nemohli poklašiti co sme dumali, že treba. Jest ukratko, znači o tim gdje možna izdajaki odpočivog ljebo ošviženje i zmescenje u privatnih obiscoch. Tak knižočka par mešaci posle drukovanja počala žiť svoj pravi život i spolňovať svoju osnovnú funkciju. Zo zveciak 2000 prikladníkoch keľovi drukované jedno číslo už z nahody hostovanjoch odnešené do slovackej, maďarskej i nemeckej a svoju peršu sajamskú prezentáciu dožilo práve na ostatním sajmu turizma u Novým Sadze. Iskustva ta i problemi u pririhtovanju tej brošúry budú drahocíni i u nových idejoch, ktorí už u fázi realizaciji. Tota knjižočka, tak povedzeno, reprezentativna i drahe bilo jej drukovanje. Takže še je problem, že komu še ju bude davati u jakim čišlje i u jakim čaše še toto všetko potroši. U turističnom združenju sme došli do zaključenja, že bi možda bud napraviti dajaki promotivni materijal, ktorý by bol menšoho obsjahu, ali ktorý by oblapil, povedzme, čast toho, co je u knjižočki. Z dizajnerom Igorom už rozvarki napraveni, už i rozpočata robota na tim šitskim. Znači praviš jedan tak povedzeni letak, lebo jeden promotivni materijal, ktorý še nadohradzuje na to tu knjižočku. I z toho je, podobnoho je dizajnu i podobnoho konceptu. Znači i teraz chvíľkovo čekáme, že by sme riešili toto techničné stvari, že by sme ho dali do druku, že by sme ho mohli deliť všetkým zainteresovaným, ktorí ukážu interesovanie za toto knjižočku, odnosno toto flyer. Думам, že dobro bilo za val, kad už vošli do te pripovetke, думам, že to ide v dobrým napряму. Ne bi trebali možda preširjovati svoje prisustvo i provadziti všetky drugi manifestacije gdje što oni možu zjaviti, normalno obohacovati svoj materijal, co možu ponuknuti. I ti šta nije loše bi bilo, spomnul sam na početku pripovetke, fotomaterijal koji u takih stvarah nosi najveću ulogu. Možda bi ne bilo lošeho da je počet budovati s časom. Máme dost mladih fotografov u Valalje, kotrih to zanima, idu zapedni do školoh. I možda bi ne bilo loše organizovati neku fajtu tima, koji bi mohol cali rok vyprovaditi z Valal. To je početak pripovetki o jakimšik valalskim turizmu, o predstavljanju Keresture jagod jedne potencijalne turistične destinaciji i sigurno, že određena fajta materijalu takvog tipa, až može biti i drugog tipa o Keresture, znači či to elektronski znjati, či to film, či to fotografiji, či to velji drugi možljivi sadržaji, potrebne mac na jednim mjeseci i potencijalno prezentovac. Hviljkovo otvoreni isti konkurs, znači na ktorom sme prešlo roku dostali sredstva i mesta zajednica vjedno s turističnim združenjom zažvudze konkurova z toho roku. Už projekt koncipovani, znači napravljen jedan koncept. Osnovna ideja novого projekta, že bi še napravila baza kvalitetnih fotografijov, že bi še obučelo potencijalnih turističnih voditeljov, že bi u perspektivi prave totalje, bo išče zbohacenša knjižočka dožila svoju virtuelnu verziju na sajtu mesnih zajednici, a tiž i že bi sama zajednicka prostorija šitskih združenjoh u novo vybudovanim objektu bula zbohacena zos rižnima suvenirami ruskoho Kerestura. Potrašnje iskustva, dzeka i dobri namiri šitskih akteroh nahaduju, že i tot projekt bude uspišno realizovani. Ovo carstvo u Vojvodini u ostatnjih rokov doživljuje veliku ekspanziju, okreme u Srime, gdje i uslovija za totu fajtu poljoprivredi idealni. U Šitskoj opštini uškolo 500 hektari pod ovocnikami. Jeden z väčších zemljedzilcov, ktorý obrabia okolo 250 hektari, Branivo Jovičić, pred 2 rokami riešil uložiť i do ovocárstva. I to tako i na 20 hektaroch. Tých dňoch u tým ovocníku trvajú intenzívne roboty kolo postavljanja protiv kamencovej mreže.
Keď by nebolo pomoci po krajini, o tým by sme mohli jem šnic. Co u nješkajších uslovijoh znači protiv kamencova mreža, nie môžeš tolkovac. Spočatku som totu robotu dumal zveriť specializovanej firmi za také daco, a vec, keď som všetko položil na papier, rišel som še za robotu u vlastnej režiji, bo to môž zrobiť bez vysoko sofisticirovaných mašinoh. Rachujem, že da zo 8 dní bude hotové. Pokrajina ovocarom bars pomáha. Za taký ovocník 40% uložených sredstva še vracajú. Nažaľ, práve keď naša ekipa bola u naščivi tomu ovocníku, padal do piti, ale dlho občekovaný i hasnovitý dišč, ta nam še nije udalo zaznačiť postavljanje protiv kamencovej mreži. Ali nam hlavni robotnik hust potolkoval detalji tej obsjažnej roboti. Perše sme postavili všetky toty slupy, vec na nich pokladli plastični šopočky, pozacehovali sajly a teraz sme počali postavljať z mreži. Veľa roboti. Tu robia 4 robotníky, keď dní što to už robi? Pa robiš už 10 dní. 10 dní še robi, a išće treba bude sigurno 10 dní da še završi mreža i već kad treba išće dalje da še nastavi, da še kladze žica do jablki, da še jablonji, da še jablonji utvrdza, da še da nje popedaju, da. Eto. Roboti bude cali rok stalno, eto, bude še mušici prečistovac jabluka, hruški i to, zato že veljo, kad rodza njašmo ostati steljo, kad rodza mladi ovoci nje može ostati šitsko. Za toto robotu gazda Branko, jako šitski volaju, dal napraviť i toti platformi, že bi še robota ljehčejše i šviče ukončela. To sme videli pri druhých ovocaroch i prekopírovali. Za jednu odzinu so s týma dvoma platformami môž postaviť 350 dĺžny meteri mreži. Ovocnik súčasný so súčasnými sadnicami, ktorí posadzeni na 3,5 metri širini, 10 hektari jabluka posadzeni na 80 cm šore a 10 hektari hrušky kus riče. Mreža še postavlja ljem nad jablukami, hrušky mocnejší i otpornejší, to tam vjerojatno i ne bude mreži. Tod ovocnik posadzeni po fahovih meradloh. Konsultoval som še s fahovcami z fakulteta i s druhima, že bi še mohol pravilno otrimovac, nabavil som toti 2 atomizeri, a hasnujem i súčasný hnoj práve za ovocarstvo. Žem už vypitada, a vežnjeme prikladníky žemi i za dodatnú analízu na mikroelementi, ktorí budú poslati do Angliji. Atomizeri kupeni ti s vlastnými sredstvami, jak i cali ovocnik, ali še gazda Branko nas dava, že Ministerstvo poljoprivrede raspiše konkurs za vracanje sredstva za mehanizaciju i že mu vraci kolo 40% penježu. A hladzaljna? Planujem napraviť schladzaljnju i rachujem na sredstva od Pokrajinskog fondu za rozvoj poljoprivredi. Toto, co oni robia, to bars veľká stvar. Međutim, poneže ideme postupno, ne možeme še teljo zadlužovac. Kto zna, co še može slučić. Ta až keď ovocnik počne so spolnim kapacitetom prinošiť plodi, bude i hladzaljna. Dahto bi podumal, že nač to bolo penzionerom. Boj Melanka i Branko už rokami u penziji, a zažlim še rišeli na takú ozbiljnu robotu praviť súčasný ovocnik. Máme i podmlatka, ktorí bude robici unuki. Pa da máme, pa nie, oni ešte mali, ale taman dok to ne stihnu i oni za školu i za nastavlja to da robia. U planu je preširenja ovocnika, ale o tým še bude rozdomovac, dok še ukaže, jak bude rodzić na tých 20 hektarov i keď še na njih i zarobi. Počatni ukladanja meraju še u dešatko 1000 evrov, a treba pričekať 2-3 roky, že bi še toto i vracelo. Co še trgovišća dotika, ono už rozrobene z boku kolegov ovocarov, Rusijska trgovišće može prelignuti za očkeljo, ljemna i tako stanje. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Pčelarstvo u našoj žemi za priroda najmanje zagadzena, ma veljku perspektivu. Už vytvorení i odredzeni aranžmani za organizovaný vývoz srpského medu na trgovišća, kotri postavili visoki standardi. Ljem, keď by sme mali podmladok u pčelarstve.
Väčšina pčolároch už starší ľudze i malo mladých šelapa do tej roboty, ktorá vymáha veľa usilovnosti. Taký stan i so našim poznatým pčolárom zo Zbykyš dolu Michalom Kapučinským. A kto že vas našli? Ja mám i sina i unuka, ali nije baš troška aktivni su. Nije baš su aktivni, eto, počeli ja im davat od tih vladov, sam im dal každomu izivki, 20 vladi jednomu i dromu, a nije baš. Dobra, sin i robi, dost veljo robi, cali zen gotovo do 3 godina na roboti, išće kad sve tu putuju, levo, desno. Ali co mam to tu prikolicu, jak govorite vi prikol, to je šteta, velika šteta da to dahto nije nasledi. Ja 57-8 roki u tej roboti. I to tak je to, zato sam mušal i kupiti prikolicu, bo dzeti še rozišli, njes kto da tovari, da še seli, a dara še seljalo veljo. Ja smatram, že budem moći spojiti na Kestenj do Srbiji, tu do Bratuncu, či z Kestenju, toho pitomoho, ali to še i zaratelo, i takže nje idem na Suncokret tu do Disko na hrvatsku granicu, do Tovarniku, Gutovarniku i do Moroviću co idem i tak vracam še nazad i to mi tak ide okolo robota. Bači Michal, ktorého všetky znajú jak Miško, tam mu tak píše i na etiketoch na Duncoch, nadaleko poznatý pčolar, ktorý má vírni mušteriji po celej Srbiji, ale i Bosni, Njemecke i drugih inozemstvách. Jeho med vše pod kontrolom. I prepatreni mi med u Novim Sadu, nje u Novim Sadu, jak še vola, rumenski put, evo to. Najglavnejši, da, zavod, s njim robim. U velji hvarja, tu u nas u Šidu veterinari, pa co si tamo, šta si tamo ošao, levo, desno, ima to i ovde. Njema to njih, to bo ja robil da kedi za Ljubljanu samo rumenski put i Beograd i Ljubljana malo, teraz možda že se pojavilo, ali je malo kto može to da prepatri jak treba. Bači Michal med produkuje na pravi sposob, a to znači, že i ovo med može stati neograničeno dlugo. Veli njestu da verja do to, veterinari napišu, to je u redu. Evo, fljaši jest tu, to sam teraz dobil, prinjesol mi jedan, hvari, rok trajanja 2 godine, rok trajanja godinu dana. Pa jak može biti rok trajanja, pa ja hvarim, ja mam tu lijepi sin, ište staršoho malu kantoh, to kanti krasni, to ti ruski, co mi volali, hromovo. A muši biti kanta prvoklasna, da se čuva a nje sipat med do prehu i do čoho bulo. Ostatní roky na trgovišću máme vše veci falšivi medi. Pravia ih najčastejše zo zmelasi, bo je tunja. I već se predavaju po 250-300 dinari. Nije škodljive to, ali tod med njema nijaki likoviti prikmeti. I nje može dlho ostati. A nie môžu stať dlho ani medy, do ktorých kladú dajaké aditívy, že by še nekryštaľovali. A práve kryštaľovanie prírodná prikmeta medu. Preto múdri kupci kupujú len taký med, bo še štučný nemôže kryštaľovať. Pa mam ja tu dosta prihodza u kristalizovanju. Jedno zivče prihodzi, co bilo pekarovo unuče, dolaše Boh pa tu do tih gajboh pa zbera všetkovi kristalizovani med. Ale malo takých kupcov. Väčšina ľubí čečný med, ktorý še, keď je starší, jak da skelje mešaci, muši rozpuščiť na temperatúri po 40 stupni. Ali i toto temperatura može zniščiť da jedni nutritívni likoviti prikmeti, takže mudrejše kupovať kryštaľovaný med. Ali nje verja. Ište mi pove, ti nakrko si šećera u med. I to veli nje znaju. Med i cuker še nje cerpja. Či biste ni znali odgovoriti. A nje cerpjaš? Da, čom še nje cerpja? Teraz otvorit kolo medu pološte cukru. Co še desi za 7-8 dní? Zato, že med ma tečnost i cuker kontra on skišnje. Každý pčolar zažljem muši mať cukru. To všetko malo cukru. Co to cukru? To je 80-90 kg cukru, to nič nije. Modah to hvari velju cukru. Pa ja da kedi mal po 7-8 meteri cukru. To zažimovanje? Nie, zažimovanje boli pogači. To už obaveno. Ali ja i prez ljeto muši biti, bo danas priđe kriza. Ljebo roji, ljebo se ja mušim prikarmic. Ljebo kad velju dižđu jest. Da, ljebo kad velju dižđu jest. Ja mušim prikarmic. Jakže ja teraz da prikarmim, ja tu nije to u gradu, levo, desno, a možda njema ni penježi. Takže mušim biti na lageru. Cukru treba da jest, na toti moje 80 registrovanih vladi, treba da bude najmanje 500 kg cukru. Často še slučuje, okreme na koncu paši u avgustu, že pčoli prinoše medljiku. To sok, ktorý vypušťujú rošliny, kotri scicaju rižni insekti, najčastejše vši.
Nije dobra medlika, ona počne kasno robiti u avgustu mešacu. Vari nije dobra na njih žimovac. Bo ona ma opterećenje, ja god kad bi se vi najedli sami šunki, a njih druge nije jedli. Ali vi se ja jednog roku sam mušao na silu pojesti na tu medliku tam, ali mi se znašli. Polak sme vyvrcali, pa sme dodali cuker. I fino se žimovalo. Ali treba znati i dobre pririhtati košnicu za žimovanje. Gornji deo ramov vyberám všetko vonka. A samo žimuju na dolnjem delu. Ja god to robio u nastavljačoch. A već kad ih prinješem tu domu, već kad klasiram stari vonka, polamani vonka, toto teraz perša i druga klasa, to pojde nazad. Zašto to nje robi, može samo prehraditi pa ohabiti pri njih tam u ladoh. Ali nerentabilno je i za vadzami i rami nje poklasirani. A ja tu pomalo prežimu to poklasiram, čistim i tak, co treba, co nje treba. Bači Mihal to ti rami prepatri, očisti i klasiruje. Zo starih vosog rozpušči, a očuvani vraca u aprilu do košnici, perše najrazvičnim društvom boše možu zarojic, kad nje maju dze širiče. Veli pčelare hvarja, zarojelo mu nje zna co, prinješe slabo zarojava. Ja mam toto pa pojačavam, zvijam i hore na vreme. Bo kad raše zaroji, to je god prizivki kad še raz bitan gujevec kad nje vredi spašavati. Tak i toto. Bači Mihal sam pravi pljajstri za svoju vosku, za razliku od veljih pčelarov, ktorí ih kupuju. Malo kto to sve da cenji. To najhorše že njesu da cenja. Ja god i teraz to tu presu bi sam stel da predam, počem ja u žuroku, a mam išće jednu. I takže bi ja ju stel da predam, ali to malo kto ste da robi, bo to treba i znac i mat strpenja. Evo. To specijalni nož jest, co še otvera med, vidite, mušiš se fino otvorit i to pčola već ka prenješe a to dva hasni jest. To ja teraz zberam tam do jednog kabla i to vosok perša klasa, a med da bi matica mogla dalje da co ljepše ljahne. Eto. I to še muši robit, to velika robota, velika sporina. Kedi što to robi? Teras. Na početku sezoni. Na početku sezoni, da tata pčola vize do 20. maja. Nije do 20. maja, do 20. toho, bo 22-3 dni leglo traje, pa dok nje vize nove leglo da se pčola osposobi za bagrem. Bilo bi pčoloh i bez prihtovanja pljajstroh, ali veljo menji, bo bi oni sami mušali praviti pljajstri, a tak se počvišuje proces i dostanje še vece pčoloh, ta i vece medu. To stari še muši podrobic, i ovo še podrobi i već kad otopiše da se pravi drugi. A keljo roki on ma? Pa to še nije zna, danas sam pisal hore datumi, pa može mati po 3-4 roki. To njema vezi tu, to veljka to istorija i pripovetki, to njema vezi keljo roki ma. Ma vezi keljo vidu pčoli nuka, bo ona pčola ohabja za sobu košuljicu, pa tak vosok postanje stari. Teraz toto treba biti tazi, tu je vosku, a jezico odpadnje. Vosok še perše rozpušči u harčku, co nam še nje udalo znjać, bo bilo zrobene zen skorej, a potim še presu. A najlon bo to še jak nejaki filter? Nejaki filter, najlon bo to še, a već kad ide i to ta plastična mreža. Najlon bo to še išće najljepši ženski hulahopki. Da, to. I to ste nacadzali tam do toho kabljika? Da, i teda še to hlazi, i kad se ohlazi treba ho klasirat čistic. Zaž robota. A jak ho čistica? Pa zaž je to, čekaj, či ho možemo vinjati uštinje, možeš će ho rucije. Čistiš je tak, že ma dolu, co mi volame, je god klegere, god droždina. To nje klasirani išće. Evite, tu dolu je god droždina, ostanje je god... A to šmese, da, toto še muši znjac, a toto še muši ponova pretopit, da se dobije kalubljak treba. Znači 2 raz se topi? 2 raz i 3 raz. Bo kad nje uspe da vide da se očisti dobre, mušiš i po 2 raz, 3 raz topi. Zrobota to, ajde. A ja to ljubim i vi platiše mi, bo dobijem ja god original vosok i devojački vosok. Pljajstri se pravja ručno u kalupu, hoć se už davno robija industrino. Do kalupu se naljeje vosok i zaljeje z vodu. Čim se to voda poljeje, ono dorastvardlo i gotove. I vyberaj i prav druge. I to tak ide jedno za drugim. I to treba nadzim napraviti po 100-200 napravime.
Сучасні пчолари не знають, то jest не chcú presovať spľajstri. Nešto sami da robija, većinom samo ljublja da kupja, da zamenja i to, ali ne možeš ti kad zameniš, oni potkladaju jaki bulov. Oni potkladaju jaki bulov voskog. Bo velju, ani 20% nije pravoho vosku na tržištu, na predaj. To šitsko oni potkladaju parafin i koje to. Predao sam unazad teraz 2 roki, blisko 200 kili. Mam ja tam vosku na lageru. Teraz sam predao, pa ja vosak mi pozvinuli drugu hižu na Švece. Spomenik sam za 1 eura položao, samo spomenik. Šitsko od vosku. Šitsko od vosku. Ište dah to hvali, co zvihaš ište dok žiješ, sem da zvihnem. Djeci će budu mači nje, a ja nije predal ani hižu, ani žem, ani nič. Ja pčoli mi to zvihli i tak. Raz sam predal, pa potrošao, ja drugidoske sam predal. Reku, teraz kupim spomenik i kvit. Bači Michal poriadne registruje svoje gazdovstvo na osnovi pčolarstva. Iako uhasno mace od toho, že ste registrovali. Pa ište za teraz nič, treba da nam daju nešto penježo, a nije stiglo ište. Ne stiglo? To od vlonje prši da se davaju penježi. Da. Po košnici kelja dinari? 500 dinari. Popri medu i vosku, tuše vše pravil i propolis. To propolis što više nazbera između ramov i prikolici. I to dragocene isto. A to še muši filtrovať, keďže... Nie. To še samo muši zmarznut, pa še zmelje, pa već kad še filtruje on sam. Bo za propolis hvalja, že treba alkohol. Alkohol, ali alkoholu nije verim vecej. Nije znaju u apoteki da ti daju alkohol za piće. Pa mi da alkohol, pitaj Boga jaki. A ja, nije ide za tu robotu. A ja već kad vi pečem mostne paljenki od Hrozna, od Komovici, tu mam mostne paljenki i pomišljam spaljenku. I to propoli samo tak. Eto vidiš, što teraz ti hvališ ti to filtrirati treba. Nije treba filtrirati. On sam šednji i ovo treba 10 dana z njim mučkac da dobijeme čistu tečnost, na primjer. I eto taki, to čime do tih pljaškov i to se predava, ja predavam po 100 dinari. Naš sobešednik vari, že kedah to má 2 prikoči košnicoh, može komotno vyžiť len zo pčolarenja. Co hovoríte, lepšie zarobok od medu či od vosku? Pa ljepše od medu. Lepšie od medu. Vosku ne može mat, na primjer, njem to keljo ostanje viška, a medu jest, na primjer, vše medu jest veće jak vosku. Vosku nje, može, od vosku nje, to njem teljo malo da zakrpimo. Hoć zivodski vosok košta 6-7 tisjači za kilu, obični 400-500 dinari, a med 500 dinari. Ekonomski rachunok hutori, že med.